Kim күн батыштан шықпастан мұрда тауба қылса, Аллах Таала анын таубасын қабыл қылады дейді. Урматты мұсылман бір туғаным, алдыңда ең чоң сооптордун, Аллахның рахматының, берекесінің, мағфиратының, нурының жайы тұрған Рамазан айына жақында баратабыз. Рамазан айына урматты мұсылман бір туған жаңы киім менен, жаңы башқа нәрсе менен емес, келгіле, истигфар менен, тауба менен даярданып баралы. Барыбыздың атауыз адам ата болған, адам атауыз жаратқан Аллах Таалаға дуа қылып, Хауа енебіз bir günah kılıp koydu. Allah Taala cebeye degen daraqtan bir cep koydu. Bugün kebir tövbe kıl, istiğfar aytsa men nege tövbe kılam deydi. 5 vakit namaz okuymun go deydi. Menem nege tövbe kılat eken men birön akın jegen jokmun go deydi. Urmatlı Müslüman, Allah Tebaraka ve Taala adam atabız Hava enebizden bir daraqtan jebe degen üçün barıp jedi, birok jutkan jok. Bir lukma, bir tiştem Allah Taala bir günah kılgan jannattan kuu verdi. Men uğup jatkan bir tuğanım, sen Allah Taala jebe degendi kança jedin, içme degendi kança içtin, anan dagı emnege tövbe kılam deysin be? Allah'ın rahmatынан nalat aytılıp kuğulgan, taşbarang bolgan şeytan bir sajdadan baş tarttı. Allah Taala rahmatынан kuğdu, kıyamatqa çeyin nalat aytıp. Sen kança sajda kıldın? Kebirin tilege karşı, açı uçunduk, 50'ge kirgende en birinci yol başını sajda koydu da. Kebirler 30'ga kirip balagatga jetken en bildi atat. Kebirler birinci yolu cumaga geldi. Kebirler 34 namazdı kaza kılıp bir namaz cumaga kelebіз. Anan emnege tövbe kılam deyibіз. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Tövbe kılalı, istiğfar aytalı.